You know, we open up the scripture from my the awful that's why we hallelujah. We really need to understand how to glorify God. You know, I honor the Holy Spirit this morning. From my that's why loyal it's a matter of not too much of for your glory, God, is what my heart longs for. Amen. See, God watches over your heart. And I love this part of the Psalms because I have to encourage myself daily about it. Meaning God sees what's in your heart. God knows as you are standing in the house this morning, God knows exactly where you're at. And for my church, family of God this morning, what is it that you desire? Amen. For me, if I'm because of you desiring God. Amen. Praise the Lord. Father God, your glory is what our hearts should long for daily and every day and the rest of our lives. You know, it's not about the things we do, it's not about the things we know, Lord. But it's about your praise that
Glory goes back to you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father, for all that you continue to do for us, Lord, as we stand here, Lord. Waya imaso wa emanato waya itama. Wanta mo fio lo fama. Olo lo fatu. Hallelujah. Jesus. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Let's sing our last song. Praise the Lord. Hallelujah.
this morning, hallelujah. Oh, let's have a meeting now. Your name be glorified, God, in our lives forevermore. Father, we are mindful of your name, and you bless every heart, Father God, that made it here this morning. Hallelujah. Bless every heart that's watching or tuning in, Lord. Amen. We pray, Father God, for your abundance upon each and every one of us, Lord. Hallelujah. And everyone says, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. This morning, let's all walk around and say hi to somebody. Amen. Say hi to somebody you haven't seen in a while. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Let's go to you. Let's
You look beautiful. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. That's what it is. We have come to a very special time. Praise the Lord. But this time, it's time for us to receive a word from the Lord. Amen. So it's from a very dear friend of mine. That's from the father of the house. We're going to sing this song. Yeah, it's right now. I know it's about Fale.
find someone, you haven't shake hands or hug or say something about that person, just go and hug them, and then you come and take your seat. Is that okay? Yeah, Amen. Hallelujah. Find someone. Hallelujah. Tell that person, you are a blessing to me. Thank you. Mom, it's teamwork. Teamwork, teamwork. Go and play somebody today. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. God is great. Every day. Every day. God is great. God is awesome. Tell somebody. Tell somebody. God is awesome. You may take your seat in the presence of the Lord. Thank you, worship team. I'm tired to go in the Sunday session, but I've been busy later out when we know the tour. Greetings and welcome in the mighty name of our Lord Jesus Christ. If you listen down today, I won't hold you that long. Okay? Hallelujah. Amen. Ja, fafina ya tufoi tatu mafutanga lita yao. Amen. Tunali sipati patene mbele tuwe. Amen. Thank you, Jesus. Patalo fatu. Ewantu tamamtua, martina mtua. Alisipati mbele lili. Tato telea ulia maili lita yao. Ia fafilo ya tupo ile sumo ya wao mafatua. Alisipati ile tua. Amen. Ia fatalofa tupo ile fumo ya kalisia mafatua. Alisipati. Hallelujah. Ya masifo iyo sumo iti akono molato fatua. Tupulama talovo. Masifo ifana witi utato mafuta water church. Say amen. So not because our church is bigger or too many people or too many kids, but turn to your neighbor and say, what a church, because you are the church. You're so wonderful. And the church of Jesus is so wonderful. Amen. Building is not the church, you are the church. You and me, the church of Jesus Christ. We are the temple of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah, a matter for never feel yet to tamata ya bishop and yaso ile la rangi atoa ile toa of typhoid ainga wome masani paanga ya olo 54 yo no mola no ata to fight up inga ile shama ya sha to no mafuta malilita yao. Say amen. Hallelujah. For in my Atalia Stuan, Telika, I was part of the Hallelujah. So it is by God's grace, your prayers and our prayers, because we are all tied up with our work, our schedule, our plans. Amen. Looking after our families, making sure our families is okay. Amen. But thank God
From time to time, we get to see each other and welcome everyone in the presence of God. Say amen. Amen. Yeah, I was party mole so yeah, Iva Junior Wallace, all the way from Negri. Negri Pomonkabu. Tameti Papa Toy. Yeah, Mr. Foyle. So Aula, Poletali, Iva. Yeah, a telephone of social title, my name. To work, amen. Even if you don't have a title, to somebody so tough your title, last thing we will hear when the angels say that I will in the year my father in now for the Maya in the fear Lord. Amen. So when it's out there, I'm going to make a shoe, my shoe, my faith, I will not take the ear and see him and roll. No. Be faithful to your calling. Be faithful to what God has in store for you. Amen. Be faithful for what God has planned for you. And be faithful for what God has given you. Say amen. Amen. Hallelujah. So last week we shared about what God has put in my spirit for our Mafutanga and our church last week. And Jesus reminded us of his mission. Not for the church. So Jesus Christ's mission is a rescue mission. Amen. Ole tato misiona, pol misiona Yesu ole tato fa'awina, ole misiona la via isia mama. Amen. Kama Paul told me, thank you so much for saving my soul. Thank you so much for what you have done for me. Amen. Thank you so much for all the things that you have helped me with my family, with my children. Say amen. Amen. We must be grateful. We must be thankful because it is by God's grace. Amen. We are saved. Number 2, we share about Jesus' mission is a risky mission. Amen. He came from heaven to earth, died on the cross for all of us, because we are all sinners. Amen. Say amen. Ole misiona Yesu, ole misiona, hallelujah, ole misiona e lamatia. Amen. Ole misiona e fapena una ololoia magapatia tuaina inosia. Say amen. So is us. There are times fapena o maile fear fa no ya tetato pe au na faitala tamata pe fai mai leanga tamata ya tetato. Say amen. Hallelujah. So this is a reminder for anyone that wasn't here last week. We not told it, yeah, Jesus' mission that we are continuing is a required mission. When mission I now be when mission at the town, found 5 there. Amen. Hallelujah. Ose au ose fa natu mo tato umba ele ose lotu tato te no fo ai amen. Ele ose bala wina tato te no fo ai ole mission na mana mi on tato wo. Hallelujah. And what was the last one? Yeah. Leotele, it is a rewarded mission. For the mission na yelo na tawi,
au tātou ngā lue mo tātou au auna I le atua I le misiona le li wa o mai a te tātou ia tātou mautinoa o lo whaatali mai le taui mo I tātou say amen. Hallelujah. Now I tap on it, where's your Bible? When you go to a mission, we have to have a Bible or the Word of God in your heart. Amen. Por la pen. Ole Isaiah un tal pefasu matolu. Nali la mo mispa manusi mo tato. I try and I don't know where God is leading us today, but let's do it. Isaiah 43. Or Isaiah un tal pefasu matolu. If you have an English Bible, Isaiah 43. Fasu matolu. Noah say amen. Ola tatou whaitau whatasi I ia. Amen. You tell it. There's all our English Bibles. And now, this thus says the Lord, you created me with Jacob, and he formed you with Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. Amen. Through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for you ransom, Ethiopia and Seba. Amen. Thank you. I was watching the other two and later I'll tato kuspe ole tato au tu later au se falai au tato la inga ole tua. E sila le tua ya te oi tausanga le duafe lo sumolo. God sees you through 2026. God sees you through 2026. Au tato feita winga no pole tua taiauni. Ole fola foranga le male polo misi le tua. Na ia tapu atu le perfecto Isaia I lonu. Ina ia lato I loa mo lato mauti noa o loo so I fua Yehova. Ina ia lato I loa le lei o loo iai whaatasi le tua mai lato. Amen. Ni ia le tua. Ole fola foranga o lo whapenao na muli le nupo le tua. O lo iai le nupo le tua. O lo whapenao na tau muli iai fufonga le tua I nupo lona nu. Say amen. E iai la teime ngalo ia Israelu lo lato tūlanga I le tua. Ai le ngalo I le tua lona nuku na ia whiwhilia I whai mona nuku. Amen. Ni ia le tua. E whapena la ngona ma teime o mai a te tātou. E I teime tō singa I o tātou wa ai e tō singa I na tātou whai unga ma tātou whiwhilinga. Ona o mea tutupu le sio manga o tātou iai. Hallelujah. Alfa manosi mo tato e sila mai le tua ia te oi ma. Amen.
O le whaamarosia, po le toi whaatuputele o lo tātou whaatotua. E marau mia lo tātou iai to tonu o le paia ma le mamamu o le tua. Ia tātou manatua o lo whaamanu manu a ao le atua I lunga ia te tātou mo tātou ainga. Say amen. Ma ia tātou whaangu I le atua. Amen. Pea te lo teini tātou whaasua awani ngalo ia te oe le atua. Amen. Ia tātou manatua o le atua o lo mua mua, o le atua o lo o ngā tutonu, o le atua o lo muli muli. Amen. Mi ia le li. Lea le whai mai le whi au po le sāwari na ave le tua ia Isaia ta watu ia Israel. Israel, au tau sopo ia atu wai, o te ia te oi. Au tau sopo ia atu wai tawhi, e le lo fi ai oi. Au tau sapa wali to tono le afi, e le awha aina ai oi, e le susunuina ai oi. Amen. O le tele lau taimea mai fola folanga ma polo misia le tua ia te tātou. O le whapea leo tātou ia I malua ia le folaunga ma sabaninga le tātou te iai. Amen. Alleluia. Au te e lopo e manatua le alama tātou te iai la matawa le tau sama. Sa whamalosi mai le nganga o le tua ma batu le upo le tua ia te oe. O loo a ngai mai le tua ma le upu fau ia te oi. Amen. O loo a ngai mai le tua ia te oi le taimi fau. Le vital fau. Alleluia. O le taimi ia e maalosi ai lo tangata ma whaatuku tele i lo whaatuatua. O le tele fo I leo mea whaasanga mai a te tātou. Amen. Li ia le tua. So se mea, ngā ruenga, a onga, o lo neighbor. Amen. So se mea o lo wharawe lawe ia te tātou, kaua kāpensi. Say amen. Hallelujah. Pa makaunga, awe le tauna ingo o tangata I mea o tutuku mai Middle East. Say amen. Tātou samalia mai fo I nei tau sama. Mani mana tuma fo. Amen. Tato me amen. Tato fa moe I le tua le tau sama. The year le tua. This year we come with expectations. Hallelujah. We come with responsibilities. We come with uncertainties. And yet we come with spiritual realities. Hallelujah. O le mea e whamanatu mo tātou tai aune. So se mea tātou te o mo tātou wa ngai e. Hale tau ngore. Oile mea moilea ufu pea e tango e. E attach e polo misi mai forfolanga le tua ia te oi. E lea wese ma oi. Amen. The promises of God attached to you. No matter what condition you're in, poleare tu langa na te iai, pe te matima, hallelujah, pe tele ni autupe, pe le leila ua auma pe te ata mai, o loo ia te oe le fola folanga ua uma ona, fola e le tua mo oe malua inga. Amen. Mi ia le tua. So this year, everyone comes with expectations. I don't know what were your expectations this year. Only you knows. Amen. Everyone comes with uncertainties. Teo tangate o mai manele mautongu, o mai manele mautinoa. Hallelujah. Tato o mai male avengo le wala wina le atua o lunga ya te tato. Say amen. It comes with responsibilities and spiritual realities. Say amen. While many enter a new year with excitement, even tanatalo might feel fear, hallelujah, and others step in with silent fears
due to past disappointments and unresolved battles. All sorts. Amen. Na tātou mai malama ese a tātou expectations ma tātou whale mai tau sanga e wafe o sumare ono. Ai o umona a vatu polo misia le tua mo oi. Say amen. Say hallelujah. O le wha maro singa rao tātou whatu tua. Le woto e wha manatu mai le tua e ala e le perfecta o Isaia. Le mo tātou isora elu whale ngana. Amen. Ni ia le tua. So se polo misia po so se forfolanga. E iai wai tafi. E iai mea whai ngata. Hallelujah. I ia le li. E iai taua. Hallelujah. E iai tofo tofonga. Say amen. A tonu leo tātou mwhane mai a e mua whero suma le ono. E lei fofoi nā man o nua le mua whero suma lima. Amen. E te lei wha mā ngalo ai lista mata i le. Tau sama ni te lei. Amen. Hallelujah. Au tala fia mo tātou tai hallelujah. However, Scripture consistently reveals that the determining factor for success is not the absence of challenges, but the presence of God. Amen. Ole mera le mana o mia e tātou, e mana o mia e tātou le. Le mamanu o le tua I lunga ia te tātou mo tātou a inga. Say amen. Hallelujah. God never promised a journey without waters, rivers, or fire, but He promised His presence through them all. Say amen. Hallelujah. E sila mai le tua ia te oi. You are facing. Hallelujah. Te malamalama plas noma right to move up salai. Even you don't understand my mountain, my valleys. Hallelujah. The tell me le mautonu le mafau tangata. All of us, only God knows. Amen. The year and tour and the promise is God is always with us. Say amen. Tell your neighbor, don't give up. Make sure God is with you when you do your decision. Follow your neighbor. They look like battle of neighbor masana fa ayuma. Maraka fa. Say amen. Hallelujah. Praise the Lord. We all enter these years with all sorts of battles. Amen. Hallelujah. The year tour. But this is a message, a prophetic declaration and faith anchor for us this year. Amen. The year tour ole fi alpha perfectana mutato. Say amen. Afalia mama by tato taone tato te la wo na fatas. Pelo tua ka ilo wi mea ke no va fe hai pe. Moa mea ia koi tiki au. Koi fo ye ko. Say amen. Ai ai fa manos. Hai You know, the very easy example for all of us, Jesus never gives up. Gives up. Amen. Ele fo Yesu ya te tatu. E sasa maleta le fianu me uma na foi tangata ya te ia ele fo Yesu la sawe fatau. Amen. So this message is a prophetic declaration and faith this year. Amen. Tell your neighbor, no matter what 2026 brings, known or unknown, God Himself has vowed to preserve, guide, strengthen, and complete our journey.
Hallelujah. Amen. We will not start and stop halfway. God will see us through. Praise the Lord. Number one, God's presence guarantees a safe journey. Ai fantastic o le mamano le tua e mauti no masawa le muai le malanga pontasa malinga. Say amen. Amen. God's abiding presence is the greatest assurance for many seasons of life. When God is with you, circumstances may arise, but they will not overwhelm you. When God is for us, who can come against us? Amen. A whaiwa ia te tātou le tua, o ai sefa sanga tau mai a te tātou. Say amen. Hallelujah. God's presence guarantees a safe journey. Awale tātou malanga na tātou. Awale malanga na oi tātou savalino no tātou iai. Amen. Ia tātou iai to tono le pa ia male mamano le tua e sauma le mua tātou whainga malanga. Tell your neighbor, remember the presence of God. Amen. God is with us. Amen. If God is for us, who can be against us? Means that God is omnipotent. Amen. No opposing force, challenge, or accusation can ultimately prevail. Hallelujah. Why? God is for us. Amen. And this promise implies that while trial exists, they cannot defeat you because God provides protection, strength, and victory. Amen. Ahora tato yai to tono pa ia mai mamano le tua. E au mai le tua, na saunia le tua me uma mo tato. Amen. God provide for us. Say amen. Amen. Even God protect us. Praise the Lord. And God will give us strength and victory. Say amen. Amen. Hallelujah. Olo ia te oe le tua I taimi whainata. Olo ia te oe le tua I taimi ele lei ei lau samarima. Olo ia te oe le tua le taimi e te maua I ngasi ngasi o le tino. Olo ia te tātou le tua I taimi tātou te le mana tu natu ai. Ma tu lafo ina I tātou. You may be sitting here today thinking that ua angaleanga mai sisi ia te oe. Amen. Hallelujah. Tonu fue e mafau fau se meleanga stamata na faia te oi. Hallelujah. Ai olo iai fa tasi le tua mo oi. I vai tau fainga tau stato savali. Say amen. God is with you in all difficult seasons. Me atato mau a esopo I atu le yate oi. A esopo I atu mai tafe e lelo fi ai oi. A esapali totono le afi e le mu ai oi. Mana me munu. E le susuruina foi oi le mumu ole. Ile mumu ole afi. Say amen. God does not abandon his people in moments of pressure. Say amen. His when challenges intensify. Hallelujah. Te la mona le lei fe so so ni mai o le tua ia te oia. Amen. Hallelujah. I say ya ma lo ia te oe le promise ale tua. Amen.
And divine presence limits the power of adversity. O le mamalu silisili o le atua, na te whaatapula aina le malosi o kwenga tao o amai mai. Amen. Tell your neighbor, stay in the presence of God. Have a time with God. Before you leave your house, ask God for His protection. Amen. Ask God for His favor. Hallelujah. Ask God for His guidance. Awale tu ualo fale mai alu ino malosi malo poto na iai. Amen. Di iele tua ole mamalu silisili ole tua na tea whaatapula aina le malosi o whaina tā wa ngaki mai. Amen. Tantonu le ia se aina o lo fia mai me ni whaina tā le vai tau o tato iai. Praise the Lord. Whapena malava I tato taito tasi. But God does not abandon His people in moments of pressure. Say amen. Remember our mission. Praise the Lord. It's a risky mission. And His presence becomes more evident when challenges intensify. Hallelujah. Ao tato nyai pa ia man mamango le tua. Esi ti a tato le tua. Amen. Di ia le li. Ole salamo yono suma le ono fai po suma le lua. Fai mai. Na e whaati e ti e tangata yo mato ulu. Na mato sava vali le afi ma le vai. Aua e taitai na mai mato le nuu lafu le mo. Toi whawhonga tato ainga. Tu sinaro ta whengai sau peni, salamo yo nono sulua. Mai na e whaati e ti e tangata yo mato ulu. Na mato sava vali le afi ma le vai. Aua e taitaina I mātou le nuu lafu le mo. A whonga ngai whapere this is the Message translation. Mai, can you put a leader over us? We went through fire and water, but you brought us out into a place where we had much more than we need. Amen. Well, if you feel me know place I will to no funny man le no fuama man le area mata mo fiera can we there so Maria se fa no fatal. Amen. Hallelujah. Aina fasa winga le tua everywhere so se mel o yai loti so se mel o yai fa fitau say amen. Hallelujah. Say amen. Amen. Though you may pass through affliction, God sets boundaries that trials cannot cross. Amen. Say amen. Awe taitaina mai mātou I le nuku lafu le mu. Olo iai tātou I le mamango le tua. Amen. Olo fa paolo mai olo ao tatano le tua pui mai lau whanau. Amen. Le tua. God's presence brings confidence and courage. Amen. Pai fatasi o mamango le tua nate au mai le toa file mu ma le lototeli. Amen. O pui ale tua na whaia Yosua o te le whaia tu e ia te oi. Ia e wha malosi ma lototeli. Au e te whewhi. Matau. Awa yoba lo tua lo ia te oi mea amu iai. Amen. So don't think you got a nice mansion, nice area. Hallelujah. Death is everywhere. It's right next to you. Amen. Au mamango le tua nati au mayale. Toa file mu ma tato iele.
the year later. We went through fire and much more than we need. Pero tu aoi, fia ni ngau ni tandia ni olisia bali mas tatalo le tu se fanite. Hallelujah. Ia e fia ile meu amai ele. God's presence brings confidence and courage. Male lototeli, say amen. Be here. Amen. Well, amen. Hallelujah. They are your leaders. Say amen. Without fear. Oina tato taitaisi. Ole tuo. Say amen. Te mau sala masala to sumai pa play mai o esi o pae mai foi no pa au no mai ate au na sila fia ele to ta tina amen olo mo muli le to ya te oi ele ni Metala to Spaya, you go before me and follow me. You place your hand. Amen. Mana tua te mina sa vale Israel to sa mi ulo. Oina mo le tua. God is before us and God is behind us. Imagine now. See how God is. He is omnipotent. Say amen. E mawhaia ele tua me uma, e sila fia ele tua me uma, e tau mua vai nganu le tua i me uma o sa maringa mau folauma. Ala fia, e muli mai a te tātou wa. Say amen. Amen. Hallelujah. Amen. That vai mua. God's presence guarantees safe journey. Amen. God's presence guarantees safe journey. Lua. God's power sustains you through every challenge. Ai fatasi o le mana o le tua e tau veina o e tau uma. Amen. Di hia le tua e uma o tātou malusi. Say amen. E uma o tātou malusi ai mana o mia e tātou le malusi mai le tua. Praise the Lord. The journey of a year requires more than enthusiasm. Sao tao mo. Ngayon mo na ako maatamait. It requires divine strength to end. Lord, mamano le tua nafita wa nei. You see? Oye tao mo maile. Hallelujah. It requires divine strength to endure and overcome. Mana wia tātou lea, le mā losi lea mai le tua. Tātou te onu sa ia ima manu lo, mea lava lo tātou whawhia mai i le tātou sabaringo whaina tāni Yeshua. Amen. When human strength fails, divine strength is supplied. Amen. Oina te matua ia te oile marosi me tai au mane tai au. Ole tua. Tangata leo isai no fai mai. Ngate apa tua le marosi e o vai mai. Au e o le se marosi na te a. Fa atu tele ia ile marosi. Say amen. And he knows everything,
inside and out. He energizes those who get tired and gives fresh strength to dropouts. Amen. I want to tell it all. Praise the Lord. Not ever two of them losi ye wo vai vai. Awe wo le se ma losi na te fa tu tele ya le ma losi. Say amen. Esi la fia la ele tu me uma tato te vai vai. Esi la fia ele tu le temi ele ai so tato ma losi. Awe na te fa tu tele lo tato ma losi. Amen. Oluto ama ifo fangala telefonia. Amen. Energize yourself as well. How? Pray before you leave your house. Pray before you do something. Pray when you seek God. Pray when you go to school. Amen. And if I Bibles, take photo at a time. Amen. In everything, give thanks. Say amen. God knows everything inside out. He energizes those who get tired and gives fresh strength to drop out. Say amen. God's power sustains you through every challenge. Say amen. Because when human strength fails, divine strength is supplied. Therefore, you if I know to are you close to God or are you far, far away from God? We're all the same. Amen. Finally, we need to energize ourselves. God empowers you to endure pressure. Say amen. And God's grace is sufficient to carry you through every weakness. Amen. Temaua no corrito suluo fe kuiva o longa ia lofa tunoa e lava le fe so soani ia toi a wale vai e fa ato toi na ailo mana o leu tele ai no fia ile mita i meu o vai ai ina ia tu maui o luma le mana o ke riso. Amen. So when you're feeling down, remember the grace of God. Amen. Aolona alofa ele ifa umatia aita topa. Aolona alofa muti vale fo ile tayao malea tayao. Amen. God's grace is sufficient to carry you through every weakness. Tato malava. Amen. Turn to your neighbor and say, we are the carrier of God's presence. Remember that. Say amen. Don't forget the grace of God. God prevents breakdown in the midst of trials. Hallelujah. If we are there to imea uma tato te manu anu ai o ngā totonu wale mu o toftofonga. Amen. Heart. Is your heart okay? O yes, manu amaito sangalente I release. Release. Let go in the mighty name of Jesus.
We are stepping into a new year, a new season. And God is coming to us with a new word, with a new strength, with a new revelation. Amen. Energize ourselves. Hallelujah. Even in trouble, God revives and preserves our souls. Amen. E ui la tātou te tinga inga te ngai mapopoma. Amen. Mai tāla tā vita salama sinau tō palwheu koe fitu. Au sa mali tō tono popoma e te whaoa mai a te au. E te whaoa atu whoino wa au i le hita o e hita mai a te au. E whaoa mai a te au i lo a au taumatau. Amen. Tell your neighbor, God revives us and preserves your soul. Amen. Ole tua matifa ola ya te tatou. Praise the Lord. Hallelujah. God's power ensures continuity and stability. Praise God. Amen. Amen. Te matasi ole mana ole tua. Ua mawhai ai o tātou whaauau male mautu. Amen. It is not our strength. It's not our knowing or knowledge or wisdom. It is God's strength. It is God's power. Amen. Hallelujah. Me atala Paulo. Hallelujah. Filipe whawhai ko sumaritono. Tātou te mawhaia mea umai le whātasi mai o te riso ia te tātou. We can do all things, anything, whatever. Hallelujah. Big or small, we can do it with the help of Jesus Christ. O le mana o le atua, o mawhaia e tātou whaauau, ma tātou Mount Lord, say amen. Hallelujah. Paul was sustained by divine strength, not his strength, not his might, not his knowledge or his wisdom. Say amen. And provision to complete his journey despite the persecution and discouragement. And we are tātou e leo whawhare puipuina, e leo whasawaina. Amen. E whai mea lea. Ole mana leo le atua, na tau aveina Paulo, ma wha mai aina ai, lana, o mea uma lava mea sese au. Amen. Si whaino tuau, e. Ai, o ngai ke mawhai lo tōna, ia le la upua le atua. Se vai no tchau, fia eu por a tua. Number 3, God's faithfulness. Le mea na ia amataina. Amen. God is not a starter who abandons his work halfway. While he begins, he committed to finishing. Say amen. Amen. Ele awinga mai ele tua Yesu ona na fa mai ele tua fai no tua na fa mai ale le be ele tua. Amen. Wa o mauti no le nei me Filipi o ia na amataina le ngano le nei to tonu ia toto e fa ato to ina I lava ia yo o tu lava ia so Yesu Kristo. Hallelujah. Famai ai tua na fuafua na loto mo tatou. Hallelujah. Your life is God's project. And he does not abandon his project. Say amen. And it's in your life and my life is God's project. God does not abandon his project. Say amen. O ia na mataina le ngaruinga le nei tu tonu ia te tātou wā. Say amen.
O ia foi na tea, fa ato toina I lava e ia, e o atu lava I aso tato fa tantani umai lava, le aso Yesu Keriso. I remember God's mercy renews daily. Amen. Vai vatasi e fou pea le alofa muti pale o le atua Yesoma. Every day of 2026 will come with fresh grace for fresh challenges. Amen. Hallelujah. Amen. I tell her when I told Lord Suman tolu. Le amlofo Yehova wale fa umatia ai tatou. Ono wale mavai ono na alofa muti vali. E fou maia I lea taiao. E tele ilona fa maona. Amen. Hallelujah. Olo sisila mai fufonga o le atua I lau whainga marama. God watches over your entire journey. Say amen. And God preserves your going out and coming in throughout the year. Praise the Lord. Olo leo mai le atua I ate tatou. Amen. Olo tau sia I tatou e le atua. Praise the Lord. Maile salamo salamo sumaltas eleo Yehova ya te oi ya leo malao eleo mai oi ya tato anganga eleo Yehova lo fafo mo lo fali e abata mai lava ai o le fava God watches over your entire journey. Hallelujah. And God delivers us from every evil work. O le atua na te la vea ita toma I ngā luenga le anga uma ale fili say amen. Hallelujah. Ai no tua hoi e la uma. God's faithfulness ensures protection from spiritual and physical harm. Amen. Upuia la tanata Timoteo. Hallelujah. E lave ai mai foi le lia tau ai mea le anga uma. Ma whaola mai a tau I o ilona ma loi I lami. O ia fia alu la. Le ai ma se fia alu la. Si wha e mwaro lima. Who wants to go to heaven? Who wants to go to the kingdom of God? To the kingdom of heaven? Everyone say amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ole atua na leo ya te tatou. E la vea ya te tatou ai mea lea uma. Ma whaola mai ya te tatou. E na ia tatou wo o ilona ma lo o ilangi. Lord Timoteo wharu vei o sumai wānu. Say amen. Say Joseph. Say Joseph. Josepha. Can you imagine Joseph's journey? Amen. Joseph's life journey proves that God faithfully leads His servants from promise through processing to fulfillment. Amen. Oina taitaina ole atua. Oina whātamuina ole atua. Say amen. Hallelujah. He watches over our entire journey. Oro sila mai funga ole atua I tatou whainga palanga. Praise the Lord. Say amen. Yeah, tatou to life atasi menita yao. Coming to a close. Tatou worship team. Fai e ai se mea e leo
I want all of us to remember the last part of our sermon today. This is the word of God. Listen well. Number 4. God's purpose will prevail over every opposition. Faifatasi ole amanu malo e fina malo le tua i mea uma lava o lo fa sanga mai a te tatou. Amen. No opposition cancel what God has ordained. Amen. Divine purpose always outlives human and demonic resistance. Hallelujah. Say amen. God's purpose will prevail over every opposition. And God turned trials into testimonies. Close your eyes. Amen. This is the reminder for all of us. Our pain is for somebody else's gain. Amen. Yes. We need to let go and let God. Hallelujah. We need to release our forgiveness. Lord Jesus. Now, me on tato, famalo, famalo. I say, Father, we are my tua yate tato. Olo tinga, malo tinga, olo tato tinga, me tato tinga, no. Ole ali liu ele tua e fai mamuri mau. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And that testimony is for somebody out there. Amen. Lord Jesus. Maybe your neighbor, maybe your colleague at work, maybe it's your friend at school. Hallelujah. Amen. Can be anyone out there. I found my two out of the phone. Malu tau o savalinga o tato yai. E nateli liu e fai mamoni mau morona fina malo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God orchestrates all events to serve His ultimate purpose. Praise the Amen. Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God sees us through 2026. Hallelujah. God promised. Thank you, Lord. Hallelujah. Au itua I mamalo le tua le tai au. Fea tu sautala ya tama. Only you and God alone. Ona uia na te malamalama yo tatou tūlama. Pao tatou tangata tau mawhai mo le tua. Hallelujah. Say amen. Amen. Usuma tatou bese and whaino tatou talo. Times of question, certain circumstances, and things It's within you. And they'll be mouth that to of you even to talk me to many times and trials, I
find someone and pray for that person. Pray to listen to the word of God. Alisha ilisi tamata te tatano ni tana wa ifanga samteni ifanga ni oli. Come on. Go and find someone. And find Jacob, Sophia. The worship team, find someone. Pray for them. If you don't have someone to pray to, go where your mama, your dad is. Go worship team, just take your word. And pray. Hallelujah. Let's pray. The time I never know where to where you tafa or luma or the tour. Taulo na mo. Wana tour na aima. Wana tour na fanau or na tour. Hallelujah. Tabama to fatai tayo. Mato chile mafaya le tuo. Meo roa mai. Ai mato chilo to tele. Mato te fato tuo. Father, we thank you for your promise to be with us throughout 2026, throughout our journey, throughout our calling, throughout our mission, all the days of our lives on this earth. We thank you, Lord, for your promise. E te me mano ya te matou le li o matou finau le li o matou malosi o matou mamau ma oi whamamalo I matou le tai au tama. Forgive us this morning o na oi le li ma li e no matou loto I mere le only you satisfies us na oi le tue ma li e o matou mana oi mere le. Father, we pray to release your divine strength for every challenge we will face in our journey. Mato te talo tamai so tofo to forma, ma so se ruitao, ma so se mea lo fe taomi mai whainga tā, me nei vai tau o mato whawhia mai le li, I ro lofi mai le tua o mea le nei o lama tama, mai se wā wema whawe lame le whini, e ni o mato o tua, mato mara watu I te oi. Au mai o le malosi whale mama, whamanainga I mātou, whamamanuinga I mātou le rie, mātou whalongo le whetauina o opu le tai au, ua umona I whatauina I mātou tama. Lord, we thank you for every plan and every calling upon us. Mātou whataile tue o fufu amango I mātou, mai se o lo wala uina I te mātou te tuatas. Ese le tua matou marauno I matou le tino I tas matou whaftai le tua e o matou whalongo e lawa e amataina e ngā lima le nei I to tonu I te matou e wha atoa toi ngai matou se I o I aso I te toi a whio mai ai. Hallelujah. Whaftai ta mā te whaolainga o matou wonga o matou ainga matou sio sio mama o matou whanua o matou whani o mea uma lawa le ie, me ona mātou whaalongo le tua, e te sio mai a te mātou, i o mātou luma a tōmo mātou tua, mea la uma, o whana le whili o lo tau whai mai, ai whawtaita māua e whaolaina I mātou manu tia I le paolo ua au, whawtaile ie la puipuinga. Your divine protection, we thank you, Lord. Father, help us to walk in obedience
and faith constantly. Tau mato sama bali le tua i usi stai. Ma le fato tua i aso uma le ni. Mato fautai lo lofa tu noa. Wa lava le fisoso ami a te mato tama. Pau mato mana tua ai la tona mo quanto. Na la tona faia le tua fai na malama. Male savalinga male foroma le ni e ui fai na ta. E fa saua ina. Ai lai fa saua le muina i na tone ni e loma malu malopa ia. Hallelujah. Mato fa lomo le ni aso le ni o abe o mai a te mato le ni ia e liwina e fai ma mo le mau. E fa la ina ni sia nganga mo o e malofi na ngano. Praise the Lord. Father, let us finish 2026 stronger. Hallelujah. And Lord, perfect everything that concerns us in 2026. Oh, now wait to see the fear. Me uma lo anga toi la fana o mato fa fo ma le fani. Tama ta o ba ba ngan wo mato fo. Vai se the fear ai nga te tasi le ni. Ese uma le ri me o lo mato fa fe mai. Le fai na ta o mai le tua. Ai fa tai o mato mauti go. O oi to file mu ma lo to tele ai mato tama. Fa tai no fa na to mai ati mato le yaso. Fa man wi ale mato fa now. Fa man wi se tasi o asi mai. Fa fonga mai foi le tua le tai house. Ia pa ia tu le tua lo au fai va venga. Fa mano lo I mato ma le tai house. Hallelujah. Fa tai mai o fa na tu mo mato. To mau ia te oi le tua le inga le maso mai o le fa va. E fa va la fa tasi fa na le tua. Amen. 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 I'm supposed to be le tua le tai house. Tato tangala mas wai tapi na tato pese rosti tato la me na tai ya mai tapi na suai para chola a gente participa de tua Filipe lo mata ko fa to fa ta wina foi ko fitu pa ta sei ma foi ko sul ma ripa foi ko fitu ma foi ko sul ma ripa e fai ma fa ma si au ya te o de ni ta ya au ta pena ina to na mai de tua o le manuia fo I mai de tua o lo sili me au mai manatu ia e leo ina ai o to loto a to mo o to ma fo ia ke viso Yesu amen. Ao loho atua, e wha atoa e ia ia te outou me uma e matiti vai outou, e tusa mane whaulai o lona vi inga ia ke viso Yesu, amen. O le manuia mai le atua, e siri me uma lava o lo ia te oe, e siri iau manatu, e siri iau langona, e siri tupena te maua, e siri atu le malosi na ia te oe. A fai e te iloa le e ona mea nga ia te oe wa ia te aku. Me mai o me mativai oe, e le mativai le tua. A wana whaatau tau ina Yesu malele ai, ina ia whaata mau ai nga ina oe le tangata, ma au le tangata, ia fo ia tuai le vi inga ia te Yesu. O manatu o le tangata, ina o manatu ia o le tua, ia I te tano atu ina watu o le isa tupe. Ona e whaapea leo e mativa.
mai le tutalo le li lo matu tamai o le langi ia e fua I mai mea te tau maneasu. O mea ro I o au, o mea lama nā o fua I atu e le tua I ate oi te tau maneasu. A lau ta penanga ma lau tau ninga e ala I lau tau langa I le aso le ne. O manuia na watu e le tua I ate oi. I le Isaia whātonu, a lona whai upo e lima whai mai na tui mo momo ina o ia. Na whātautau ina o ia, na whāmativa ina o ia o na whālawalawa. Sa o roto oi, ta mawa inga oi, whaamangalo ina o amasa, whaamalo ina o mahi umanawa. I le tai au nei, au sa au nei malau ato e tū kolo e nāna taurau. Te sau maloma o tinoa. O lo tu unga o loa au te tono le ato, e au le taulanga le tātou e kāle sia. Ai te tala e le tua le langi, e sa saa na whaamianga I ate oi. Manuia, whai mai e whaulai, e le mawhai o na tuwhi tau whau. E le lalolangi pia whai lātou te iloa le tua, o whai taulanga I le tua. Whai whapea, whaamalosi le tai au nei, o mea umana whai a Iesu Keriso, mai le muli maua le apostolo Ioane, ana tusi lalo e le ofi le lalolangi. Ana tusi lalo e le ofi le lalolangi. Aona sa saa manuia o le tua I ate oi, e le ofi lau atu. E le mawhai ona sipi lau atu, e le mawhai ona whaamoe lau atu, e le mawhai ona e whakuahi, o na le whaulaki o manuia o le tua. E alam tātou le maua manuia o le tua, o nolo tātou le saidi, tātou te talo, matari tonu ma le whātua tua I le tua. La tae le au pese le nei tae a. Turai mai, sau maluluto fia te whai taulanga I le tua. O ai sila mai le tua I le fuaina na taulanga malona loto I le le. O le manuia fo'i mai a te oe le atua sili lava I mea uma manatu iai le tangata. E leo ina ai o mātou loto, a toa mo mātou mawhawhau I a Keriso Iesu. Whaftai tele le tua mo le taulanga,
Ma e tapena, e ala i roa pena o Iesu Keriso. Ua whaatamawa inga inai mātou. Whaasauloto inai mātou. Whaamarolo inai mātou. Whaafataita mai ni tai ao ni tauranga lea ma le sukuai e lau whanau o mātou au ina. Mātou ofo ina atu le atua moro na whaapaia ina moro na whaamanuia ina. Whaamanuia ina na whaunga ina. Ia tia ia ina ngā ruenga ia manuia ai o tangata lea ni. O le taro lea whaafataitele lo mātou atua. I lo suafa Iesu ala langa whanau o le atua. Amen.